U zaštitu ovih nedužnih ljudi, po pričanju mještana, ustaje Šiljegović Jovan, ali ga lokalni fašisti žedni tuđe krvi zbog toga ubijaju na licu mjesta, a njih odvode na lokalitet Šuplja Lokva pod Visokom Glavicom, oko 200 metara od Pridvoraca prema Hruštima, i tu ih sve ubijaju. Na rejonu Podveležja su pronađeni posmrtni ostaci Hatidže Crnomenović i ona je jedina ekshumirana i identifikovana od cijele porodice. Ovo je lokacija i kuća Mehe Fazlića. U ovoj kući spaljena njegova žena Merka, zvana Čomor. Ubijen je od kuće 100 metara i pronađene kašije gdje su ga komšije Srbi zakopali. Ovo zgarište ispred kog se nalazimo je nekad bila porodična kuća mog amidže Derve Ćatića, u narodu poznatijeg kao Agić. On se je skrivao ovdje u podnožju planine Veleš do polovine 8. mjeseca, nadajući se da će ga zaštititi domaći Srbi komšije. Ta zaštita je, nažalost, izostala. Dolaze beli orlovi, odvode ga u sup Nevesinje, gdje budu zvjerski poubijani. Dervo, Sevda i Sabira su pronađeni u masovnoj grobnici u Miljevcu, dok je sudbina Ševke Ćatića do danas nepoznata. Čitav svijet je obišla i izazvala zgražanje fotografija na kojoj se ispred hotela Nevesinje nad vezanim i nemoćnim Ševkom iživljavaju Čovilo Milan, Gušić Slobodan, Prodanović Milivoje i Kravić Simo. Oni znaju kakva je njegova sudbina. Čamo Osman, uslijed iznemoglosti i iscrpljenosti, umire u zbjegu u Veleži na lokalitetu Kaočina. Zolj Muškija ostaje u selu iza naroda, prelazi Velež i tu je gotovo izbezumljenu pronalazi Mujo Husić i odvodi do Voloderovih koliba, gdje se već nalazila Droce Hatidža, zvana Čevruša. Posljednji put su žive viđene iznad sela Banjdo. Muškini posmrtni ostaci su pronađeni u Bišini, dok se o Hatidžinoj sudbini još uvijek ništa ne zna. Vrhunac bezobrazluka u činjenju zločina pokazuje izvjesni Radić iz Pridvoraca, koji se u to vrijeme predstavljao kao vojvoda. Skupa sa još jednim Srbinom ulazi u kuću Vrače Durana i Hate, ubija ih i sav ponosan dolazi do njihovih komšija Srba i kaže: idi ukopajte ona govna da ne smrde. Postoljani, Donja i Gornja Bijenja, sela od izuzetnog strateškog i vojnog značaja, jer u potpunosti kontrolišu prelaz preko planine Crvanj, a čiju burnu prošlost potvrđuju i brojne nekropole srednjovjekovnih stećaka, pričajući svoju priču o nekim drugim vremenima, ratovima i ljudima. Pošto su bili neprestalno izloženi raznim vrstama pritisaka i zastrašivanja, ali i zbog poziva na predaju legalnog naoružanja i opću mobilizaciju u rezervu upućenog od općinskih i vojnih vlasti Nevesinja, stanovnici ovih sela još iste noći izlaze ih vlasti sa pukovnikom Parežaninom, pomoćnikom komandanta brigade za bezbjednost i Krstom Savićem, načelnikom službe javne bezbjednosti na čelu, dolaze na pregovore i nude sigurnost muslimanskom stanovništvu, mada je stvarni cilj bio da se oni ponovo vrate u selo radi lakše kontrole. U selo se vraćaju samo žene i djeca, a vojno sposobni muškarci kao garant sigurnosti ostaju u planini i tu borave do konačnog napada. Na vijest o pokolju u Odžaku Rahmetli Miralem Jugo izdaje naredbu da cjelokupno stanovništvo ovih sela hitno izađe u Crvanj i tako izbjegne sličnu sudbinu. 21.6.1992. godine četnici upadaju u gotovo pusta sela i u svom bijesu i nemoći prvo ih pljačkaju, a potom u temelj spaljuju.
Nakon što je izvršio smotru svih vojnosposobnih muškaraca ovih sela na rajonu Orlića, 22.6.1992. godine, oko 19 sati, komandant Jugo naređuje da se krene prema Bjelinićima. Nadljudskim naporima i u neprekidnom maršu iste noći kolona prelazi Crvanj preko prijevoja Štrbina, prolazi pored Velike Lokve, niz Crveni Klanac, te nastavlja pravcem Prenj, Nikojevići, Kaovce, Bak. U neposrednoj blizini Susješna kolona je izložena jakom dejstvu pamova, ali srećom do sela svi dolaze nepovrijeđeni i tu prvi put odmaraju. Put nastavljaju niz Brijestov potok te preko Vilišta i oko 16 sati dolaze u Rajac. Nakon trosatnog odmora upućuju se ka rijeci Neretvi, prelaze je preko Žičanog mosta i oko 22 sata dolaze u Zabrđane gdje noćuju. 24.6.1992. godine oko 12 sati kolona stiže do Odžaka, a odatle kreću preko Konjica ka Mostaru. Oni koji su ostali iza zbjega ubijani su na različitim mjestima i na različite načine, surovo i okrutno. 1992. godine u junu mjesecu ovdje je Hasan Pajević pronašao Bećira Dedovića. Da li je ubljen ili je zaklan, to ja ne znam. I mi kad smo se tad vratili, ovo sam naglasio, mi smo dolazili ovdje na ovo mjesto, ali prije nas, nego smo mi došli 99. godine, on je sumiran i zakopan je doli u Sutini, u grobnici. Kafadar Zejna, usred starosti i iscrpljenosti, umire potpuno sama, a njeni posmrtni ostaci su pronađeni u Grbića Mahali. Ćušić Hatu ubijaju na Pomakovcima, dok su posmrtni ostaci Pajević Zejne pronađeni u rajonu Riđana, 3 km jugoistočno od Donje Bijenje. O sudbini Ćušić Ahmeta, Omera i Sale, te Kafadar Selima i Dedović Have se do danas ne zna ništa. Dedović Adem iz Zejna i Pajević Hasan iz Ziba ostaju iza zbjega i nakon puna 2 mjeseca lutanja izbijaju na plato Podveležja, gdje ih nalaze izviđači Armije Republike Bosne i Hercegovine i provode do Mostara. O kakvim zlikovcima se ovdje radi pokazuje i sudbina 71-godišnje starice, prave Hanume, Čelebić Munibe, Zagorke, koju bjedanjski Srbi vode do Majdana ispod sela. Kakvu golgotu je prošla prije nego je ubijena, ne smijemo ni pretpostaviti, jer su njeni odjevni predmeti nalaženi duž cijelog puta. Grbić Mešana su jednostavno umlatili tupim predmetom u vlastitoj kući, Džemić Zejnu živu spalili u kući Ibrahima Demirovića Hećima, Džemić Fata se prilikom forsiranja Neretve na rajonu Rajca utopila, dok Gačanin Ramu zarobljavaju na Ziljamljima i na prijevoju ubijaju pucnjem u glavu. Na ovom mjestu je nakon što je 1992. u junu u porodičnoj kući zvjerski ubijena, pronađeno tijelo rahmetli šerife Gačanin, nakon čega je ekshumirano i pokopano u groblju u Sutini. Pred ovom kućom, dakle kućom rahmetli Mehe Demirovića, pronađen je zaklan Muhamed Kalajđić iz Mostara, koji je kasnije ekshumiran i